Kita balik dulu ya. Bentar dah, ini Pokemon gue cewek atau cowok mau kita ya? Oh cowok, aman. Kurang jantan aja gitu kalau cewek. Nah kalau sewaktu-waktu pengen diternakin kan enak gitu loh guys. Tinggal cari Ditto aja. Ntar takut ngebug, save dulu. Let's go. Wah ada lagi guys. Makuhita ya. Sekalian grinding lah dikit. Yuk ngos anjing. Tuh level 10 jet. Geri juga. Ngeliret terus. Ngeliret terus bang, nggak apa-apa kok. Ih, keren ya animasinya Pursuit-nya ya. Tuh nggak worth it kalau buat grinding anjir. Mending lawan trainer. Apa nih? Mau ribut? If you go ahead through the grass here you can reach Pokemon Rest. Pay. Holy Cemetery. Cek it dulu. Waduh. Kuburan begini, boy. Sini majulah. Pasti Gengar isinya. Di kuburan soalnya, guys. Breeder deh, kayaknya bukan Gengar deh. Oh, Pikachu aja. Wah, anjay. Wah, mati gak sih gue, guys? Wah, level 9 lagi anjing. Tipe tanahnya kagak ada. Gue di ngegrol anjing. Grol terus, babi. Wih, ini dia yang bahaya guys. Hit, karena gue ada daun ya bos. Thunder Wave boleh buat main ngeselin sih, lucu guys. Dia main di special attack kan. Kita ganti tackle aja ya. Tackle ganti ya guys. Fake out boleh. Fake out ganti arm thrust, fokus energi, tackle. Kayak fokus energi nggak usah deh guys.
Ntar dia main apa sih? Oh iya benar. Masih ada J, login aja lah ya. Ini siapa tuh guys? Di kuburan gini, ini bukan trainer. Oh trainernya. Trainer, kalau ada gini-giniannya trainer nih. Belum pernah gue lawan nih. Ah iya pekerja. Worker ya, bener lagi worker. Wah di glade-nya ngeri banget nih. Ini gue tipe flying ya, aman aja gak sih? Di glade. Lupa gue speednya kayak apaan tahu. Kok nggak efektif guys? Anjir, main sniper jelek banget dah. Sama special attack batek. Razor Leaf boleh. Dia apa sih? Special attack ya guys. Attack. Leaf edge apa sih? Attack juga anjing. Tackle hilangin dah. Mana katanya nggak heal? Nggak heal di mana guys? Tempat rest di sini anjing. Oh ini kah? Oh belum gua lawan dia guys. Belum gua lawan dia. Makuhita nih. Gue nedai gak sih lu? Kasih pack dong, gue nedai nih. Gue nedai bro. Makuhita. Sini ada, gak ada kan? Through the grass. Wah tipe ghost nih guys. Flying ghost ya. Duh mati gak ya? Tangkap deh. Tapi nanti ini juga. Gak usah deh guys, gak usah. Kalau nggak salah si Rowlet jadi tipe ghost juga kan? Anjir dapet mat. Sakit juga. PTN config awal-awalnya udah baik banget itu guys. Katanya gue istirahat, gimana sih ngeres gimana cara gue ngeres gimana nyet?
Nggak ada lagi jalanan.